Yes, Mohoro wa Kikuyu Star TV nemo kwa kuma goko mwena wa Kahawa Wendani goko ne Kiambu County, and of course muthenya wa mothe ngere thibitari ni wa Shining Star kuria muthenya wa mothe gukire na kindu kiuikaine ta free medical camp ko ne kuga ati uragiuka ugakorwo ukirigitwo for free. Medical camp eno ne athiko ithatu irakanjirire muthenya wa ira gukire irakanjirire muthenya wa ira na igukorwo muthenya wa mothe na muthenya wa rucio kuri muthenya wa Saturday. Koguo agikorwo wi hau ni wega ugikinye haha uguo ugikorwo ukirigitwo na ukorwo githimwo no rigitwo for free. Koguo wakainda gaka ndakende tugikorwo tukiaraniria na ndagitari niguo akorwo agitutariria hi ni mirimo iriko maragikorwo makirigita na agitutaririe process yothe haha iragikorwo igitafanio na njira. So reke tuthikiririe ndagitari kuma guku kwa Shining Star na tugaga your health is our priority. Nikenete muno na ndenda kwamba gucokeria Ngai ngatho kwa muthenya wa ira. Karibishia mic. Okay. So ndenda gucokeria Ngai ngatho wa mbere ni tondu wa muthenya kuma wa ira, ni tondu ni turagire na session njega muthenya wa ira. Gukorwo kiateli andu makinyite o magana maigana ona within one day. I think ni gucokeria Ngai ngatho tondu ti undu wa kawaida. To kaingĩ ni tubangaga na maundu makaga gwikinyanira uria mabangagwo. Na ningenete muno ni tondu especially wa ikaria guku Kahawa Wendani ni tondu twamatariria services iria turamahe aingi ni magire na kutuigua na ni mathiete na mbere kwirutaniria. So far uguo na ni rucini ru ni tuonete andu makinyite o 50 irakinya 5 guthi na iguru na ni rucini. So ne othe ikara ngimaririkanagia ati services citu ciothe turaheana free. No then tuguthambia magego nikuo tuheanite 50% discount, meaning turarihia 1,000 guthambia magego na tutire mbeca ingi turongerera. Procedure ciothe cia family planning kuruta tutirarihia ona 10 gwikira turarihia ni bado ni 50% discount. Procedure ingi ciothe cikado na family planning cikado na indo ici services cia lab turaheana, turathima cukari, ni turathima pressure, ni turathima mathugumo mundu ngikoo ina kaundu karia gagukorwo ati ni arakura kurwo kaigwa kaundu ringi uria andu makura kuragwo to services tu tuothe turaheana free. Bado ni turaheana githimi gia guthima kiwango gia thakame cia mwiri tumitaga HB nigetha mundu wothe hari ari ni kuri andu maugaga ni maraigua ringi guthiururukirwo na ni ukoraga ringi mundu cio thakame yake ni we nyihite mwiri. So ni ndaikara ngimaririkanagia services icio ciothe turaheana. Tento twina maundu maingi muno tureka ni twikagira nginya braces na mundu wothe angiuka in between duration ino tukorwo ha tutigitio muthe na rucio ni megukorwo enjoy 20% discount. Kwa muhiano wakorwo kubatie kuriha 10,000 20% discount yoka ukorwo kuriha kindu 8,000. So undu ucio ni turagukenerera muno igwa ndaikara ngirikanagia andu ni wega kwimenya na tondu ciana ni irahingire thukuru gitumi kinene kiria giatumite tubange muthenya wa mothe ni gukorwo ni twaroraga haria ciana ikorwo ihingirite cukuru na tutikage handu tukuhingiriria ciana na neo rucio rwitu. So ni ngumaririkania na me micii mundu tucereire haha uguo oke ndari kindu ekurihio twina department ciothe iria mundu angikorwo akienda kwa access kuma nutrition, mirire itu, lifestyle itu ni turathomithio maundu maingi muno na nigetha tukiuma haha mundu ne gukorwo akimenya kuma haha abatie guikara atia, kuma haha abatie kuria atia. So kiu no kio kindu kiria ingienda kumahoya na ndimaringiririe ni wega muno tutikage gwetagirira nginya riria twaturwo ni mwiri nigetha tugathi kurorwo rio. Ni maundu maingi tungigitira na ni mirimo mingi muno ingigitirwo tungitikira guka kurorwo na kuroragwo kaingi tutari na mathina tondu tugitagira mirimo mingi iria giaga. Yes. Na riu ndagitari ri ndioi kahinda kau mwikite medical camp ni muthenya wa ira twitiguo hihi ni mathina mariku maingi mura notice ire mena andu? Well, mathina maria maingi muno tuonete muthenya wa ira ni twadaptite kwi lifestyle tofauti na iria tureretwo nayo na gitumi kiria giatuma njuge ni twadaptite lifestyle iria ingi tofauti ni gukorwo andu aingi akuru anini andu ethi ni urakora muno mirimu ya cukari e iguru na ni urakora muno na pressure ciao ciguru. So mostly maundu ma mothe mara contribute by a bigger number ya lifestyle iria twadaptite ni tondu ni tugite na kamutugo karia ga guconsumaga indo nyingi cina cukari na mostly ni itigaga maundu maingi ona mathina maingi ma magego maroka na andu aingi urakora maticiaritwo ni kindu kingi ni tondu ringi ni turemetwo ringi ni gutim murire ringi witu na tugakorwo ringi tutari so keen also on hygiene. Yes.
na tukirekereria ri no nyende riu ugitire andu medical camp aria me mucii no kirokoi gutiri kuranjiriria no ukorwo ukimera moke no mahe direction na namba itu ya thimu. Well, ni ngwenda kumaririkania o ringi turambirie muthenya wa ira na twiguku nginya muthenya wa umuthi na tukarikiriria muthenya wa rucio mathaa ma hwaini. Yes. Mundu wothe wi mucii utatucereire thibitari witu witagwo Shine Star Hospital. Tutire haraihu na supermarket ya Cleanshelf. Tuko tuhakanite na nduka ya wendia wa thimu na riheanaga motungata ma thimu witagwo Safaricom Customer Care. Na neo turiganitie nao. Ungiuka hao tucerere. Mundu wothe wi mucii na wina kaundu gothe ungienda kumenya wina kaundu uraigua tubatie guguteithia. Ona iko hatiri undu uraigua no utucerere nigetha tuone kaundu karia tungiguteithia nako. Ni turaheana nginya ndawa cia kudiwom kuri andu agima, ciana ni turacie vitamin, twina motungata maingi turaheana maria tutararihia. Na ni wega muno ndimaririkanie o ringi ona ko ciana cina thina wa magego ni moke tumarorere. Twina dental department twina madagitari mana ugo turaria nawe thaa ici othe maikarite hau metereire andu moke nigetha mamarore mamatungatire kuria gukubatara kurekebicwo turekebice kuria tungihota kugitira tugitire. Ni ngwenda kumera twina muthenya wa umuthi na twina muthenya wa rucio. That is today is on 31st. We have day tomorrow. Yes. Tomorrow which is date 1. So nego maririkania umuthi na rucio maumire kwa wingi nigetha ma enjoy services citu na nikio tukite hau nigetha tutigirire ati community no ya Wendani no na rĩothe maturigicĩirie o kuria guothe ungiuma tutirarora kuria umite kia bata ni uke tugutungatire nigetha nawe uthie uka enjoy muturire uria ubatie. So nego maririkanio ringi ndimere namba itu ya thimu ikoragwo 0723 748 320 0723 748 320. Ona he kindu kia bata muno ngwenda kuririkania atumia ati ni twa services cia ultrasound na services icio na tukiofaga ni tutirarihia ona ciringi ona imwe. Mundu wothe ukiko ni muritu na ni arenda ringi kumenya uria kana gake kahana. Mundu wothe ukiko na iciria tiko na atumia kaigio kaigwa ni kindu cyst kwina andu amako na recurrent H pylori ena ulcers kuririire mwiri ni turahura mbica icio ciothe na tutire kindu ona kimwe turamarihia. Ni tutire nigetha tutigire twa mateithika thiku ici ithatu nigetha o mundu wothe akiinuka ainuke mukenu na ainuke oi ni ndarorwo na haha ni batie kurora mirire yakwa, haha ni batie kurora muikarire wakwa nigetha tuhote gutura muturire mwega. Awesome. Na nikaangaliwa pia kimo, urefu. Kitu ya tatu nikaangaliwa blood pressure, nikaangaliwa sukari, nikaangaliwa kama hiyo mambo na HIV AIDS, nikaangaliwa blood group. So kwa hizi huduma zote nimeona ni jambo la maana na la busara katika kazi yenu vile mnafanya. Maana hiyo huduma vile mmeitoa, kujitolea ni moyo. Si kila mtu anajitolea. So yote hiyo nimehudumiwa, imenifurahisha katika maisha yangu. Na ningeomba watu wengi waje wajijulie, maana hapa huduma zao wameamua leo, jana, leo na kesho pia ni free, siku ya bure. So watu wakuje wajiangalie ili wasaidike. Maana mtu unaweza kuwa leo wewe ni mgonjwa na ujijui, lakini kuja kupimwa kwako kunakufanya wewe uishi maisha marefu, usaidike ili familia yako iishi vizuri. Labda uko na watoto, uko na mke, vitu kama hivyo. Sasa nimefurahi sana kwa huduma yenu. Nasema Mungu awabariki, Mungu awaongezee, Mungu awaenemeshe, awapanulie mipaka, isikuwe tu hapa peke yake. Mungu apanue mipaka mpaka muende kila mahali, wengine wafikiwe na huduma kama hii, maana si kila hospitali zinatoa huduma za bure. Wewe umelipishwa chochote? Sijatoa hata shilingi, siwezi danganya. Mimi nimetoka hivyo bure. Na maana unajua kusoma Mathayo 10:5 mpaka 10, Mathayo, Biblia inasema mlipewa bure, toeni bure. Hakuna kitu nimepata, mmenipatia bure, na mimi pia nashukuru kwa kutoa kama bure. Si maana siwezi walipa, maana ningeenda labda Kinyata ningelipa pesa nyingi. Hivyo ndo. So asante sana na ubarikiwe. Ukule vizuri, fanye kazi, uendelee kuishi.